MDR Parmehutu mu magambo arambuye ni Mouvement Democratique Républicain Parti Mouvement d'Émancipation Hutu. Nicyo shyaka rya mbere ryabanje kumva icyanga cy'ubutegetsi bw'u Rwanda mu gihe Ngoma Karinga umwami ubwami n'ubwiru byose byabimaze gushyirwaho akadomo mu Rwanda kugira ngo mvu ubukana bwabyo. Umwami wari uriho icyo gihe Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yagiye muri Kongo guhura n'umunyamabanga mukuru wa Loni kugira ngo baganire ku bibazo by'u Rwanda. Abakoloni b'Ababiligi bakwirakwiza ku maradiyo ko atemerewe kugaruka mu gihugu, ndetse igihe umwami yagerageje no kugaruka bamusubije amaguru adakora hasi. Muri icyo gihe hariho amashyaka atandukanye agabanyijemo ibice bibiri. Amashyaka amwe yari ashyigikiye ko ubwami bugumaho, aho twavuga nka UNAR niyo yari izwi cyane. Andi mashyaka ashyigikiye ko ubwami butagumaho hakajyaho Repubulika. Abahutu bavugaga ko bakandamijwe. Ayo ngayo yarakubiye mu mashyaka y'abahezanguni b'Abahutu. Ayarazwi cyane ni Parmehutu ya Kayibanda ndetse na Prosper ya Habyarimana Joseph Gitera. Uyu munsi tugiye gutemberana mu bihe by'amatora yo mu Rwanda nyuma y'uko ubwami buhirikwa. Amatora adasanzwe nk'ahandi ku isi, aho abaperezida bagiye bikubira amajwi menshi cyane ku buryo buteye ubwoba. Bamwe bakiyamamaza bonyine mu gihe cy'amatora. Reka duhere umunsi ubwami buhinduka umugani mu Rwanda tukajya tuvuga ngo kera habayeho. Byagenze gute? Mbahaye ikaze kuri Mira Rwanda, isoko y'ibyegeranyo bicukumbuye n'amakuru agezweho kandi yizewe. Kaze neza mu isi y'amatora, aho wemerewe kwihitiramo uzakuyobora. Nk'ibisanzwe ndi Penuel Muvandimwe. Niba utarakora subscribe uyikore none. Kayibanda n'ishyaka rye rya Parmehutu bashyigikiwe n'abakoloni b'Ababiligi baje kwemeranya gutegura inama y'abajyanama ba komine. Ni inama yaje guterana kwa 28 Mutarama mu 1961. Igitarama ari nayo yatangaje ko ubwami bukuweho mu Rwanda, hashyirwaho n'ibirango bishya by'igihugu n'ubuyobozi bushya. Uwo munsi hatowe Mbonyumutwa Dominique nka perezida w'inzibacyuho, hatorwa abagize inteko nshinga amategeko nshya. MDR Parmehutu ibona imyanya 40 na Prosper ya Gitera Joseph ibona imyanya 4. Minisitiri w'intebe Abagirwa Kayibanda gusa Loni yarabirwanyije ifata n'umwanzuro ko hazaba amatora ya Kamarampaka, ayo tuzi nka referendum. Rubanda bakaba aribo bitorera niba ubwami buvaho cyangwa bukagumaho. Ibyo byarabaye tariki ya 25 Nzeri mu 1961. Hatoye abantu bagera kuri 1,274,331. Urupapuro rw'itora rwari ruho ibibazo bibiri. Icya mbere, uremera niba ubwami bugumaho. Icya kabiri, uremera ko Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yakomeza kuba umwami w'u Rwanda. Kwari ugusubiza yego cyangwa oya. Icyo gihe abatoye oya ku bibazo byombi bari 79.30%, naho abatoye yego ba 20.40%. Uwo munsi kandi nibwo habaye amatora y'abadepite, aho ishyaka Parmehutu ryagirwa Kayibanda ryayatsinze ku kigero cya 77%. Ubwo ni ukuvuga abantu 34 muri 44. UNAR itsindira imyanya 7, Prosper na LDR buri shyaka ritsindira umwanya umwe. Nubwo MDR Parmehutu yatsinze amatora, inyandiko z'icyo gihe zigaragaza ko ayo matora yabayemo buriganya bukabije, kandi ko abarwanashyaka ba UNAR n'abandi bose bari bashyigikiye ko ubwami bugumaho. Abo bose batewe ubwoba, bikiyongeraho ko umwami yari yarabujijwe kugaruka mu gihugu no kuba benshi mu barwanashyaka be abatarishwe barameneshejwe bagahunga igihugu. Tariki ya 26 Ukwakira mu 1961, inteko nshinga amategeko yarateranye itora Mandini Rugira kuba perezida w'inteko nshinga amategeko, itora na Kayibanda Girigwari kuba perezida. Nyuma yaho gato Kayibanda amaze kuba perezida, hahise haba politiki idasanzwe mu gihugu. Amashyaka yose yari mu gihugu acengezwa mu ishyaka rimwe rya Kayibanda, MDR Parmehutu. Ishyaka ryari riri ku butegetsi birangira mu gihugu hasigaye ishyaka rimwe rukumbi. Mu 1965 habaye amatora ya mbere y'umukuru w'igihugu, noneho bikozwe n'abaturage bose. Gusa ibyo ayo matora yabaye icyo gihe byari nk'urucabana kuko hiyamamazaga umuntu umwe rukumbi. Gutsinda amatora kwa Kayibanda kwari nko kubaza niba umutwe uba hejuru y'ijosi. Bidatunguranye Girigwari Kayibanda yegukanye amajwi 98.03%. Ishyaka rye rya MDR Parmehutu ryegukana imyanya 47 kuri 47 y'abagize inteko nshinga amategeko. Kayibanda yagiye kwiyamamariza indi manda ari umukandida umwe rukumbi w'ishyaka rya MDR Parmehutu, nabwo yegukana intsinzi atavunitse ku majwi 99.6%. Ishyaka rye nanone ryongera kwegukana imyanya yose yo mu nteko. Mu itegeko nshinga ry'icyo gihe harimo ko perezida atagomba kurenza amahanda ebyiri.
kuri manda imwe yari igizwe n'imyaka 4 byumvikane ko Kayibanda ari kubisa abandi mu mwaka wa 1973 nabo bakayobora. Gusa bitewe n'icyanga cy'ubutegetsi cyari cyaramaze kumucengeramo ibyo kuva ku butegetsi byashyizweho akadomo tariki ya 18 Gicurasi 1973 ubwo Kayibanda yasinyaga ibwiriza rihindura itegeko nshinga. Ingingo ivuga yuko nta muntu urengeje imyaka 60 wakwiyamamariza kuyobora igihugu ikurwaho, n'ingingo ikuraho umubare ntarengwa wa manda. Imyaka igize manda ivanwa kuri 5. Icyo gihe byari bivuze ko bamwe bumvaga bazamusimbura mu myaka yari ikurikiyeho bagombaga gusubiza amerwe mu isaho cyangwa bagacunda imuvuno. Kayibanda ayoboye u Rwanda mu gihe cy'imyaka 12 kugeza tariki ya 4 Nyakanga 1973 ubwo yaherikwaga ku butegetsi na Juvenal Habyarimana we yari yabyaye muri batisimu, wari umugaba mukuru w'ingabo akaba na minisitiri w'ingabo icyo gihe. Habyarimana yamuhiritse ku butegetsi amushinja gutonesha mu gace k'amajyepfo y'u Rwanda n'ibindi bikorwa by'ivanguraruhu bishingiye ku moko n'akarere. Juvenal Habyarimana nyuma yo gufata ubutegetsi ku ngufu, ishyaka MRND Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement niryo ryonyine ryari ryemewe mu gihugu. Byatumye mu matora ya perezida wa Repubulika yamamaza wenyine, dore ko yari amatora yasaga nk'urubanza rw'urucabana, aho mu yo kuwa 24 Ukuboza mu 1978 yatoye ku kigero cya 98.99% ayobora manda y'imyaka 5. Habyarimana Juvenal mu 1983 nabwo yongeye kwiyamamaza wenyine, atorwa ku majwi 99.97%. Mu gihe yo kuwa 19 Ukuboza mu 1988 nayo yatsinze ntawe bahanganye ku kigero cya 99.98%. Mu mwaka wa 1991 hakozwe amatora ya referendum yari agamije kuvugurura itegeko nshinga ryemeza ubwiganze bw'amashyaka ya politike bitandukanye nuko byari bisanzwe, aho ishyaka rimwe ari ryo ryabaga ryemeye n'amategeko y'igihugu. Nyuma yo gupfa kwa Habyarimana wari uyoboye u Rwanda imyaka irenga 20 mu 1994 hahise hajyaho leta yiswe y'abatabazi yari iyobowe na Sindikubwabo Theodore kugeza muri Nyakanga mu 1994 RPF inkotanyi maze kubohora u Rwanda. Sindikubwabo Theodore yasimbuwe na Pasteur Bizimungu wayoboye u Rwanda bitanyuze mu matora kuva mu 1994 kugeza mu 2000 ubwo yeguraga kuri uwo mwanya mukuru w'igihugu kigasigaranwa n'uwari vice perezida Paul Kagame wayoboye inzibacyuho kugeza muri 2003 ubwo hakorwaga amatora y'umukuru w'igihugu. Amatora yabaye tariki ya 25/2003 abakandida bane nibo bahatanaga mu matora: Paul Kagame w'ishyaka rya FPR Inkotanyi, umukandida wigenga Faustin Twagiramungu, na Inzira Jeanne Paul Musene wari umukandida wigenga, ndetse na Dr Rivera Mukabaramba wari uhagarariye ishyaka rya PPC Parti du Progrès et de la Concorde. Umugore umwe rukumbi waje no kwikura mu matora habura umunsi umwe gusa amajwi yakayigurira Paul Kagame. Abanyarwanda batoraga bari hafi 4 miliyoni. Ibyavuye mu matora byatangajwe tariki ya 26 Kanama 2003 na perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora Karangwa Kijizoroge wari uriho icyo gihe. Icyo gihe Paul Kagame yatsinze amatora, yagize amajwi angana na 95.1%. Faustin Twagiramungu agira 3.6%, naho Jeanne Paul Musene na Inzira agira 1.3%. Ubwo Kagame ayobora manda y'imyaka 7 yagejeje muri 2010 ubwo hongeraga kuba andi matora. Mu 2010 hongeye kuba amatora y'umukuru w'igihugu. Abaturage babukereye bongera kwitorera umuyobozi bihitiyemo. Umuryango wa FPR Inkotanyi wari uhagarariwe na Paul Kagame nk'ibisanzwe wanayatsinze ku majwi angana na 93%. Ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage PSD ryari rihagarariwe na senateri Ntawukuri rya Jean Damascene wagize amajwi angana na 5.15%. Ishyaka riharanira ukwishyira ukizana PL ryari rihagarariwe na Prosper Higiro wagize amajwi angana na 1.3%, naho Dr Mukabaramba Rivera wari uhagarariye ishyaka riharanira amahoro n'ubufatanye PPC agira 0.40%. Kuva ubwo Paul Kagame atangira kuyobora manda ya kabiri y'imyaka 7. Gusa ku bw'igikundiro cy'abaturage bitewe n'iterambere yari amaze kubagezaho, ibintu byaje guhinduka. Ubundi perezida yari yemerewe manda 2 zonyine ubundi akavaho. Byari mu ngingo y'Ijana na 1 mu itegeko nshinga ryavuguruwe muri 2003.
gusa byaje guhinduka muri 2015 ubwo abaturage barundanyije amabaruwa atagira ingano mu nteko basaba ko iryo tegeko ryongera rikavugururwa, manda ikava ku myaka 7 ikajya kuri 5, ariko ibyo bikazatangira nyuma y'uko Perezida Kagame yongeye kwiyamamaza indi manda y'imyaka 7. Hanyuma yaho Perezida Kagame akaba yakongera kwiyamamaza izindi manda 2, manda imwe ifite imyaka 5. Bivuze ngo Paul Kagame ashobora kuyobora u Rwanda kugeza muri 2034. Ibyo byagezweho ku bushake bwa rubanda nyamwinshi. Ubwo muri 2017 Paul Kagame yongeye kwiyamamaza mu matora yahanganyemo na Dr Frank Habineza w'ishyaka DGPR, Democratic Green Party of Rwanda, ndetse n'umukandida wigenga Mpayimana Philippe. Abatsinda banikiriye ku majwi yo hejuru cyane 98.79%. Mpayimana Philippe wari umukandida wigenga azamukurikiye na 0.73%, naho Dr Frank Habineza wa Green Party agira 0.48%. Andi matora y'umukuru w'igihugu azaba tariki ya 14 na 15 Nyakanga 2024, gusa yazaba akomatanyije n'abadepite mu nteko nshinga amategeko. Ku bakandida bemejwe ntakuka na komisiyo y'igihugu y'amatora NEC ni 3, n'ubundi bamwe bahatanye muri 2017: Paul Kagame wa FPR Inkotanyi, Mpayimana Philippe wigenga, na Dr Frank Habineza wa DGPR, Democratic Green Party of Rwanda. Nshuti zacu rero reka mbashimire ko mwadukurikiye. Icyegeranyo cy'uyu munsi na tugicumbikiye. Nkwibutsa gukora subscribe niba ari ubwa mbere, kanda like nimba wakunze no video, shyiraho comment utubwire uko wabyumvise. Ndabashimiye, mugwiza amashyo, tuzongere guhura amatavuna imitozo.